Hau araja khat pra kapara khat do jong uba HDR lengdo rengkat bat upersa jong u kilemi ban kesyan borba ya ukertong HSPDP ba samlin malngyang tak hado ba unda job suk bat penlim kedur ya uhenmen try jongki ubadeiru unong mi kemat ubushu job lenter klem remshu ladaki post nem kumu MLA ka soyong constituency Henry kadai hagasgi ba uba HDR lengdo ularong syaka UDP ba katika parakat du jong u rengkat upersa uba sencar lang thaba baju khot upop rengkat bat ki umat kilawan man penpau bahakani ke election banwan kinya don rengkat kom ke yeng khnang bekin yo biang ya ke jingjop Daka bapen pau ye ke jingkemen halo ke jingwan pai biang jongki uba HDR lengdo haswa bu unkren ulakhot ya kapara rengkat upersa bakinwan syakmat pan pen I syakipait ba menta kum kalong yeng kilong kawai hakajing penkre nakabenta ki election hau arja ar pulai Shua kani u presiden ke UDP uba Ahmed Ba lengdo ubadeiru ulamprang ke yeng dorbar thau an ke jela ulong bahadian bagi latip kumba ki pait ba kaso yong ke latip lun mentapat kidap da ke jingkemen ke bekrau man yoi ba ke yeng kesem jong uba HDR lengdo kidon lang krui hakani gesngi ba urung syaka UDP Shua kani u working president ke UDP uba poleng do badeiru MDC ka ja ulaong ba menta ka ya kalapoi ba kimde show ban IY sa ya ka bosen shar haki party ki bana shabar Kerman baka jingwan rum jong iba HDR lengdo syaka party kanlong kaban ay nun siyang bat penklan om tang ya ka party hangnya soyong Henry kanlong ru kajing penklan ya ka party hagi syong ki konsunsi ki bamarjan bat kum juru haka jela barokowe manai khublei apa kerpang yai mahe ipasa kini rongba jonga kani kajing alang kanumlang klem kajing penyan bat kebor kajong I kadai namdai tangai khublei si khairu ngai khublei kerpang I mentakasni bat kumju apa ngayeng ni ngayeng ru kung persa terai jong I nagalang ngayeng ru la wan senran lang imei ipa jonga bat kam nondon syu kata kajing artatin nagajing perkhat bakla ngalayeng ni ngasu ombet kala biang lut kani kadai bagin siembet bagadai ke maujam boningkong nang ni sakmat nilas tu nuan le ha kabom hani kapor hapkran I indiat namar ngaham jorong ain kran ngalat indiat si 10 minit kadinem nanum kler ru ikilidar borem joko party UDP Hirongba badon burom XMLA Syekh Khadiji Mahetin Shiri Ari Lingdo Imbamla undang lang ni ikan mau I kibun ki porlok ki palba jo ki than ki I nginum kleru ya candidate rongba badon burom hawarajar khanlai iba B Kharpuli Syekh Khadiji ba Preston ngati khot kinum Preston nginum kleru ya ulit WCM le uporlok bajan jonga mulai le MDC ba wan bam kwai duar blai inum klet I hawar hajar khat nyeu ngaru ngalali rung hakani ke party bangla join ru ani ke party hawar hajar khat nyeu hadin sans nem pek klem kanu kajing mut kanu kajing phe kajing mut ngayeng skembe ane ka party bat sans nem thek mantau snem ukni rang ba jonga ulawan banjoy lang ane ka party ha kabom pani da kabarak ti kan ha kabom gimana soyong gimana mana keleng abang iwan banyak kendu ki ong ba menta kani ka soyong sanksi kala kenja hijab
nado barem mi mahe lakan ja hija tengok yaki balai kalong omni kana ki babun ki kwa pan ai jing senang ngi mahe pan ban mentak yo jing senang ye ladi la yo jing senang ye ladi pan ban yang nang ni sak mat ta thngat pi nang ni sak thngat ni la thngat long kat bolong hau mahe be kano teli ki tupai kano teli ki yeng ki tupai ki pame long ba jong mahe habang ilek jaram janeng yo so tang nam jong mahe pat habang yo so hani kapor pede habang iwan jenis soyong yo so tang jengor ke jeng nam sudah kalong tek tum katu ka per terso ha bala kring yo kulau andau la ya kasngi poi ha ka per terso om dan dai na ta da onoi bi ko pa jong kani ka konstituensi pidon bok sipun bong mahe unan biang umahe unan biang bong ipareng un bounce back but onong bak fan yang ni kapor kham han susu ada ilang dai ha ni kapor umahe menta ula perang yang ladi kani ka share la perang yang ladi la saus nam tam bak menta biseki baka kham ting san susu bande ka bom suwa te ngadai banai kublai ya umahe SDR lingdo ngan kerpa di bai niang kum kadak mangan kulai sikha besok nreu punya usnam mahakarta bat ar kenta hak UDP sikha Presiden barang bak jengi bak met bak lingdo sisien bla ong met bak tibla sengutu ngoh la kentup lang ya baro hani pek hakan kerensan kidon ki ex MLA kidan bun ru ki next MLA kiban pendap ya kayeng dorpar Meghalaya Legislative Assembly ngangawan na ke konstituensi ke baik ki jait benriu ke habangi perta don ki boong hakabom don ru ki boong haubom te compare pada naban dapai hakmat jok EVM nyombe haujo usembal jong kabom nganong yus pang umahe HDR art liki ki ba ngan yutu ipi namar ngan num shembun kapor hakapor bengi trail kat haka sokar sekretariat ngafuni yang to wan ngadon sekamra ngan dalam rumah kamra jungi semam mongki gina kane ni baro kibate ha kiba kuptap mo kiba ngala itu lupa kidai ki nong soyong sudah bat ngaken mau ba endang lasyong kita kipai ba wei syuk kenrup baik kebetulan keren hakata kapur yang nakasuki imut banlet toilet banlet sobar dang wei ngaken mau tan baik nakut mahe ipek su udah kebasan lagi ngomong makan piru kata dikit-dikit mah ke jongai ba istiar mahe jongi pun kam madu bau pai ba syak bunik piru lai abi lai mana ban khang ban bam ban di te dong ong mo ngom tek piru bukan beli syak te kata kisno kinong soyong Wemeli umday ujong UDP UMDC umday ujong UDP hapo soyong kinong yalam hapo soyong kidai kibadon tanda ka dakaring kabaluay kabaladayatur hakajaka ban mong speedman harai kat ni apoi kepelengok kai gini kalau namar ba upai ba ulangnya ya kajing ong kaktin ka kleng latang hakapor badan kuat ya kakam ndalayo le kakam pat kalau mendak boipat
Don't away lagi romba dengan konstitusi belum latah. Udah yang bekerja ni rasanya seperti ini melada. Bukan lagi wajib jengkran. Wong Malaysia betul klaim latang. Klaimnya hak kaplik, klaimnya hak ding. Juat hak kapling. Dengan ni kalau pelong, if baik pak. Dengan ni kalau peni, batang kapor kan sabatai. Kani kejingalang kejongi, kan ai mensin. Ya kiwei patro kini, baik pak. Jonggari kejongi, bagian pai kemat. Siakan di ke parti, siakan di ke parti. Trairi kipai pa kilangnya ya kecing sensiar juga di National Party di National Party kita ke Kongres hawa kipai pa kila kentai ngang ada way na kitong yalam jo seng Kongres hagi por ki bapen swa kipai pa kila mat ya kecing sensiar lathat langnya haba ki kenjat ya kaseng Kongres ngaruh masya kenjat lang kila ay ban map ya kawai pada ka National Party kabayalam ya ka sorkar menta ka NPP ha kababaro ki leader ki elect ki somshit ban UDP hare nganong UDP ka NPP kadai ke jingsyong syet tangki lidar re upai ba kadai namdai kita upai ba usgofu ngi kinong yalam ngidai kibasya jie bar mapi kipai ba pidai kinong jie nga ong kam start mapi kinong jet banyangi bahasa jet te upai ba o kam start bangam dan jing artin bahau neus nam araja arbulai upai ba ursaken tatru ya ketiga sengga bealam mentah bat ba kin pai pat syaka seng UDP kabadon ka jingkerman na kabenta ka laway bat ka ri bat ka jaj penriw ka jong kani ka jingwan ka jong pi kan pelong ya ki romba jong seng UDP kabamangarwan long way uban ya don rengkat lang nado kani kasgi banya tray lang banya tray sistem nginlang kum ka football team kabangim day banya karya marway nginyan dangin nang ban karya rengin nang ruban ay panpasi ka ball baki striker kin tap ya gakul bat kakul kan long kakul coba jingjob goal for victory, and that is the only UDP party. Ha gabok. Bat ngamdan jingartin, nganom keren sibun, nama kami ketika segi, kabangi rung ke party. Bat kajing tray kajing stong kajongi, jongi rembak kajongi. Bat kajing kersian jong piu pai ba. Nga apil lengbagan neka jingalang jongi hame soyong nga apil separa ki konsumsi jong ni kari kasih jantia bat kumjuru ya kari karu bakin pai kepat sekali ka seng ka pabentar bamangingin yalam ka parti UDP kan yalam ya ka sorkar kabanwan hak arpulai kadang dai yang skam nado benda
kat tu kat mi por hari la jano la eling a ba fi bro khoi balai mahe gim ju isu yo ba pup ikam ba kot e persa jong ki ngong compare kapor kam sepoi bat menta ka de gesgi ko ba fi lai ba yo so mena bola ai ga kira dang de te benta ga khot lang e para khatu jonga persa jonga sensyar bagi khot e ji ba pup para khatu jonga bagi khot e ji meido memory pat ukhun jonga Nathaniel Remai te wan lang ni ban yoi ban kumjo ni kepo ikpa jom sunsha babaro hangni yoi ban sakhi baka pertai ka sakhi bamangi kum kaye nilai tuli gawe bat nginyeng nak kabenta jom piu paipa kumbagi jelong mensua laga kasyon kayak kain ngin kit lingkor na kabenta jong pi nilong kayin keban kit ya ka raidam ya kayak kain ya ka put kasar ka jong paipa jong pi paipa jong bat ukun hajar baro ubadon ka jingi ya kayen ka jong teto ngedia peni ya kata ka jingkeman ka basisya mata kaski da ka bagi yang lang baro ban ai ya ka jing thapti ha ka bom kadai ka jing ya tuli menta kadai kau jing wara jok ka parti ka bathmai ka ba nilai rung menta kasi kum gayeng ni baro koi te kumlay sibon ya siyang te parlok lalay po lenter tengli kisdam hakaba mafi para fi yoi haki election campaign habang yang haki rensan haki por pamaniswa ngayeng haki rensan haka weipat kalama jong kakti manta kasida pilengo bangayeng haka lama jong yuktipi ne haka bo but kerpang haka ni kapor nakuaban ay kublay yai mahe don SDA lindo MLA Marim Barbara Slam Maha Joga Soyong Constituency lagi bau teli Islam ba ilu ila banyadon rengkat bangi dengan por nganom yait lain ngakwa ban ai kublai kerpang yai medu para jong mahe lekat bad kayin kasem ke jong i baret ka men jonga lekat bad ki kon ba kayin ke jong pi hakaba nakaliang jonga nganum la manwanyeng ang ni lada nakaliang jopi kumgaye kasem hinumidan dekat mentakas ni yang kecil sisa kadai kasni kawan nakaliang jokapati UDP kapediang ya iba SDA lindo bat kinong kersan jongi kibai judan aga parti kongres baru asyikata Habai lawan banyak kendo yang berabang alai keren bab district presiden baka jingelang jongane ka jingelang mentang sini kadai long sabar jongane ka kompong pisau lengo bawa ong ya kene
Nama kani ke jaka ba kayin ke jong ba SDA Lindo. Mo ba? Henry menta kasni. Kalau kasni ke balong kerbang ba ke balong spesial. Kabana kalian jungi kung kapatiru. Ni hapan pediang ya kani. Balai bahapan perlong ya kani. Hayin jong ba SDA. Kaji kerpat bar kaji pensong long rim ya kana kaji alang ha kana kajaka kajong ba SDR Medan Kelong naman la kerpat bagade ke birthday jong ba SDR saya sisin bahe kani kasih kadap nru penyong tulis nem jong pi Karena kasih sa jengen mau babi pediang ya kayu dipi baba kayu dipi lu ka pediang ya pi baros kata mehe ina don hapo ke parti kongres but how are the katra kesoyong konsumsi kamsem aisu kejikesan papura mentang adap tak jing sokmen bahabang kedua imahe ngong kai katau jong kejing bomla ban job jompi how are the katra kai katau pitip kambha ya kata Bangalong nga sugar padi ngong fix ia kata ka problem penbaik ia kata ka problem banga sorong hangne abang awan mentasi rekat pa kidong yalam kilidar to kapati baro KMLA KMDC ngiwan dakajing sos kem hado kata habangi i yapi kayin baru kon baki kesam jong pi Barka yeng din kado Pia yang hangi Mene Ban pen i ya kajing sos kem Banung don su kanu kajing atatir Kaban long Haki por Kiban wan Kublai sibon Bat kumbong Ibatitos Baga parti UDP Kanong day ka parti Keban penpat yeng penpat sem ban pensit ban kensoi ban pensit ban pensak ban penjot ye kilong yeng long sem kadi kam dei tangi kinong yelam bal kilida bakade halo to kipai ba akum ju nama ngiwan dakamen sim jong kajing ye bi baro kublai sibon ya kana kajing yang rengkat jong pi kawe bat ngam simpoi perkat bakat ni upai ba mentah kiwan ya kaban ya don rengkat ban saki balara pek ya kana kajing yang kana upai ba obadon mentasi ngasmo kuman ong no la sem tayo la ne ar tayo nginya tiap no bakani ngam sim biriang nya tuoi bi ngi kung kino yalam to kapati mentasi ngim simuan tamban pencoksik ngiwan ban pensngo ban pensai ban ban ya wer ya pi kapor kaladei sanpo tali islam kilayat kai PHLC kelas dang ya kamumen ban penki naga banta banyaki banyo ialah ke jong ke state banyo ialah ke jong ke jela ke mapura ka state pa jungi kami galaya mano baki kinong yalam bak lem upai ba kanum la banong urlong upai ba udon rekat aha ka tokopo hagane ke kenti ke pamenta mentau snem arja arfuar hadin bangi layo ban sedang ya ke jerke ke jungi ya ke jingdap sang po tuli snem jo ke jingyo jungi ya ke state
Kalau sedang kemudian ke Batumai. Kalau sedang kemudian ke Batumai. Berkat sebangilai. Kat sebangi poli mentah. Naka bentaki meeting. Ban priang dia kinunyalam bagi lidar bagi paipa. Kalau long pelak ke bagi isi di sengan. Kalau long ke bagi isi di sengan. Aduh kata-kata. Ngi kung kinunyalam. Ngi kung Riurang ba kilong kime kibado anak kemat. Ini alam ni pi kipai ba. Kane kati wanjok pi mentasi kane kipai ba. Nakaliang jong amar wai simet pan kangen skem nakaliang ke parti. Nginyau kor ya kati wanjok pi ban tulus ki. Nginyau kor.